برز دیوان خبرکار چپامنی هیجا و همو بشتروان رزدار او همو گشته بناو اینسیاتیف یکیتی برزداری سلاف که مبخیر و خاشی هاتن سرچاوا هاتن بسری دا ام دوی قادا آمده دا سلاوا که گرم دشینن هر چار پارچه کردستانی را او بزگینی که یکیتی ماینده جگل خورا پاروا دکن هیوی آرماش دکن که ام به یکیتی خواه اینسیاتیف یکیتی بکن یکیتی که ماینده جبوه بانگامل همو گلان را همو پارتی و رخستن را لکسایت را بشکریه بدن به اینسیاتیف یکیتیه دسری دا سالی başkan yani zaman Bröres Sırrı Suriye Önder kadroya ki heyecan ve siyaset medar o aştihas demokratik da kayrana dil dermaskır. Demek ki direjin nişanı da berxuda mehevi dekir armaj dekir ki dermankırın avi roke peşte encam bide ve gereser jiyan axoy asayi ne mukhabil درمان کردن انجام ندا سر اندر برز میوان دکر سری دا سر مالباتا اندر سر پارتیا دمی سر همو گلیمه صابه او ایک دما درمان کردن دادن خاشخانی دا باشی دما که جیان خود دستا ده تازیه ویدا همو پارتی رخستن سازی روشن بیر سیدا و دایی که هجا کیک کت بیکانی کیک لطنش آوی ما کیک شین آوی گرد کیک دمان خاشخانی دا پشکری دای ام جوانا را سپاس دارن زور سپاس مالاوانا بابه نه بکرتاسی از بای بیجم دستری دا مچار کسا دست بخباته که امزیده دورا ام بیجن 10 یا دا 11 محبره کی bu navçar kesana? Yek Brez Salya Aydeniz, Brez Nevin İl, Brez Mehmet Kamaç, o Sinan Şüftürü. Me binave xo ev xapata dest bekir. Binave rexistin ya binave partiye dest be nekir. Em bajar geriyan seri de merserledana hamu partiye me siyasitir. Daxast armanj kir ki em ve ittifaka mayinde li Kurdistana Bakur ittifaka nö şekli şemalekin nö em به هفرا پیک بینن سلیدانا پارتی مکرن هنک پارتی ما ایرانی لینورن هنکا نه ایرانی لینوری یعنی نه انری ام نه بیشن نه گوت ام بشتر نون مالامان آوا یک بشتر بونزی یک بشتر نبونزی دری مجموع کسی را ایروزی سوزی وکریه ام باجر هر زیده لکسیات اگرن قادروی سر بخو گریه سازی سیویل گریان دوی خبات eder de بیوان مهر یک şu oldar, şu demokrat, şu liberal, şu sosyalist, şu demokrat, şu soraşkar debe bira bibe. Le bira Kürde var be, bira velat Paris be. Bivana me yakın ev. Dediği ve bu kadroya serbuxu cardı Fikru Ramani'yi çıdve bira bu. Çıdve bira bu. Le bira Kürde var be, velat Paris be. O bira kumaş keset evi sağlam be. Bivana me ev bu. جبوه ملدری همو کسا خست دست به چواد او خوات پنشش ماشین ده ام گیشتن مرحلک مگو ام جیبینه که برفره چکن دور ده ام وک ری بازه که به هف را بستنن خوات که وک ام دنیا جاده بشوپینن دور هفته کس ام 11 12 چله ده هات جمعه لوی داره ده او خوات که پنشش ما من نرخان به هف را o çar birgarın nüvü hatına girdi. Yek ve cibina 11-12 çillede bir ara yekem ev bu ki jibo ve ittifaka mayinde em destur ekipik binin. Be destur ne var? Be destur program ne var? Jibo ve ev bir ara hata girtin, komisyon hata hava kirin. Düdüğü ve şimdi idi sekreteriyek lazımı, sekreteriyek muakkat geçici hata iru. Ve şimdi sekreteriyek mayinde be ev hata هجراندن بسوی کس سیوی جبا که خبر بردوام بکه ایدی او چار کسنا ام نکانن بشوپینی بی ویشنا گرک او سکرتر ده ناو لدر و سکرتر ازی ام خبات برفره بکن
مکره سه قاره یک نواندوی امبینوان هرما سرد یک نواندوی آمد هرما آمده یک سی متروپولا مکرن سه قاره جبوه گر سکرتریه یک قاره دروی سکرتریه من نفر خود واسه پار وکر و باجار گون نافچه ام گریان او خوات آخا دیتون رامان آخا مشان مجبور دلگاسون آمده بکن خوات متکانی بله ام گیشن مرحله که او مرحله چی بود؟ چار خالاشنده خوات بردوام کرد ام گیشن اوه مرحله که ایدی ام جوینا ماین برفره و konferans yekar ki ve şimdi birgar evi hatın girtin idi ev mayinde var. Yani sekreter ev mayinde var. Ambejin desturi bir erekirin o hevudu. Jubo ve civina iro. Hatta girtin birgar idi iro şunda. İro şunda hamu birgar hamu ditin nurin hamu ro rebaz vraya bistine vazifa ma ya bak sekretera muhakkak kadiya hatta irbu veşinde desteği ya. Az dixazim xala çend tişte siyasi bikim o bikadinim direjnekim hon dizanim daviya şerri İsrail u Hamas em bejin şerri İsrail u İran li rojelata navin bêverjî akan neh dest bikir çavak Netanyahu go li rojelata navin êdî ew yanzı ilona meye demin dest serokê İranê demin dest em bên berpisyarê Türkiye gotin pêvajoyeka nû ye gerek em yekîtiya xwe biratiya xwe aştiya xwe xurt bikin ji kê re gotin ji Kurda re gotin navlê nekirin jê berî Kurda re gotin İranê eşkere got zaten em yekîtiya xurt nakin çar devletê ser bi xwe goya babûn başka wê em bawerin ki tahmin dikin ki demil dest devletê bi birêz Öcalan ve hevdîtin meşan nîzî saleke ew hevdîtin berdewam kir wê hevdîtinê wek em hêviyek derxiste holê hêviyeka çi derxiste holê ji bo çareserkirina mesela Kurd hêviyek derxiste holê ew hêviya îrozî berdewam dikiye em dizanin ki Kurdistana Bakur seraserê Kurdistanê herî zêde Kurdistana Bakur bi her alîva wek em bên hêla Netev hêla Oldarî hêla em bên etnik her êlêva herî zêde dewlemendiyeke mezin e pir alî ye pir deng e pir reng e pir oldariya kim pir netev e em bu vê hişmendiyê bi vê realîta Kurdistanê didin berçavê xwe ji bo wê li Kurdistana Bakur me got em ê îtifaqeka mayînde ji bo ki hemû gelê me hemû bariyê me hemû rewşenbir û seydayê me hemû em bên pêkhatê vê yekîtiyê bi hev re em xebeteka nû pêkbînin û bişopînin dûr da banka birêz Öcalan ki hevdîtinê devletê bûra berdewam dikir derkete holê bank çi bû bank ji bo çareseskirina mesela Kurd ji bo aştî û civadeka demokratîk em bêjin bankek ragiştire parvekir em înisiyatîfa yekîtî wê bankê gelek girîng dûnin bi zelalî piştgirî didin wê bankê û wê bankê ew bi cîmîriya di civatê de bi ser keve niha duh me xand ki PKK li ser banka birêz Öcalan kongraxa top kir Biraristandiyeke xwe fesih bike û çeka berde ser xelê be ji bo gelê me ji bo hemû gelanê Kurdistanê em hêvî dikin ki qada siyaseta sivîl îro şinda herî zêde bi hêz bûye û em hêvî dikin ki devlet êdî nebêje bandora çekar ser me hebû di bin siya çeka de me nikaw wek gavê siyasî bavijin mesela ku em çareser bikin êdî bandora çekan li ser devletê Rabiye kerem kebra mesela Kurd wek bi vekî gav bavije tenê em li devletê naxwazin em wek înisiyatîfa yekîtî armanj dikin vê şina zixabat dikin ki ji bo civateka demokratîk ji bo aştiyeke mayînde di rêya çareseriya mesela Kurda
ve der em xavatê bi hev re pêk bînin. Ez bidim ber hevde niha banga me eve li hemû gelê me re li hemû baweriyê me re li hemû jin û cîvanê Kurdistanê re ji hemû rewşenbir û seydayê me re piştgiriyê bidin însiyatîfa yekîtiyê. Ji bo çi? Ji bo çi? Yekem ji bo çaresezkirina mesela Kurd. Du zimanê Kurdî bûye zimanê fermî û perwerde. Sisi ji bo wekemlên aştiyeke mayînde û em bên civata demokratîk ji bo kê li Kurdistana Bakur îtifaqeke mayîndeke bandora wî li herî zêde li her çarşa parça bûye ba însiyatîfa yekîtiyê em piştgirî bidinê em bihêz bikin banga me eve. O banga me du hûn dizanin 26 Nîsanê de li Kurdistana Rojava li Qamişlo konferanseka gelek girîng pêkat. Navê wê navbera hemû partî û rêxistinê Kurdan da konferansa yek rêzî yek helwestî birlik ve danişme em bêjin. Ew ji bo her çar parçayê Kurdistanê serî de ji bo xweseriya Rojava li bo seranserê Sûriyê biryareke gelek girîng bit. Çi gotin em komkujiya Aleviya û Durziya qet qebûl nakin şermezar dikin. Çi gotin êdî şinda ve şinda li Sûriye seranserê Sûriye ne tenê li Herêma Kurdistan ger sistemaka unîter mêmeşandin êdî ger sistemaka federal ji bo aştî ji bo demokrasiyê ji bo hemû gel û baweriyê Sûriye pêkvere çarê wî banga devleta Sûriye kirin gotin em yek destin yek rêzin hûn me yek destî û yek rêzî mihata bûnin ve şinda Kurd du cuda nê neşamê em bi hev re tê neşamê em yek dengin. Ji bo vê konferansê 26 Gulanê partî û rêxistinê Kurda li her çar parça serokê Kurda li her çar parça o rewşenbîr siyasetmeter gelê me kêk pêk hanî em ji kede wan re zor spas dikin rêzdarin o ez diqedînim mala wan ava be û xêr û xweşî car dihatin hêvî dikim însiyatîfa yekîtî li vê derê biryarê baş bistîne rêya me veke mala ava zor spas.